Chuki hola HS school ahem ki kimbom along ita cement ki en kechok chejok ningkang samse kachepaklang. Amek chechar je pin pensi giten hanse ke rengje phan sai kachoklem Karbing Long Thomas Council CM hin pen nangra vek thapusi kachuning ring. Compensation tangka long le pulote militum pirthe dodelo. Karbing Long Life adaba birta long peneli sami beauty bepi non birtang ton pen arjponik tha. Lakhain ko rapho nilip constituency ke parlo Chokiola Havarlong Higher Secondary School upgradation ahem ki kimbom along ita lapen cement ki en ki mimedet aputhak lamki ki klang. Headmaster mate principal Dr. Ronjit Ronghangan parta SMCMA phu Bapuram Longpi teaching staff lapen chirok tok aradatum anparta phirangkya bitung atum pen matijong ni phai inkoyani adimatlong humri damsi kikim kerang bomalong kadokawe langchari dunlo chitong sarara pen langchari pondera phi ita mate brick sabang akile kaning joino ne mate duplicate kiwan rong ajok ningkang samse chipaklang ponlo Dr. Ronjit Ronghang pen phirangke thingno kaning je ponke Assam Sarkar lapen Karbing Long Thomas Council ki the kiding do ana phan akiru pilo athima lapu ana dor ki so ahem nili marat phan do charli ahem panong lor pen nangki piepot bonta contractor abang aning ke hodu ko jok ita duplicate ke wan rong apot ke ning samse lapen laso ita ke larvek nangji pusi lamthi paklang pon contractor phan akime ita wa nangji pusi Dr. Ronjit Ronghang pen lam rihing pen chingkilo bonta contractor bang lam kang tang ke thak rong jok ning ke oi ning ke duk dokok lo puta ning je pon report abang nili ako la sub contractor phan phun lo si chingkilo nili phan ke ranang ke charge hoy ani omno mane headmaster po di amana be pin pen nili phan mane lam kang tang pen nang sedeng kot man senang that physically dat po ek number ita se nang paklo ke nang hodak chelang no naing ke ni le chelang no ning bang ma contractor si chelang no bang lo soalam ta dola alang li betang sen chelang nai alang ni je bang ke mistri tum dolo ke ek number pisi ek number kali dat po alang achar do kok pen abang ladak bang bepin na humri re pin pen ek number 2 number ku pusalang penalize tek po Lapu SMCMA phu Bapuram Rong pi pen kaning je pon seta lapuson ador ki so ahem ke kimrang paminang ji SMC laphan poisa noija ki erta nangli bonta sai ki klem bang mese nang ji lapen hormone ta ki ne son pensi kimpo nang ji puta ningje pon government to pena pi bang tani tum ni rong pik lo si by pizza sona a scheme ke ni tum phala social secondary school long ke longwer bi la si ni tum ba ke non ni tum in SMDC hol pe rat staff pen kado ko bi a principal to pen ni tum chelang si la bang tum chelang dum makanang ji la so lam pen matha si ni tum bang ke la so lam pulo ningkang samse mane hormu bang se halaki kim vek mystery bang amata akimia son ansi mesen pu modo choji lake ita ke mimi pusi phirangke thingno lamnang chipaklang din স্যার কি কম আমি তো দেখাত তো এটা তো বেয়া আসলে 2 নম্বর এটা হয় 1 নম্বর তো নয় আর আমি তো কমপ্লেইন দিয়ে দিছো ড্রাইভারক যে এটার লগত কমপ্লেইন হবই এটা তো কাম বন্ধ করিব দিছে বন্ধই আছে Chuki hola pen Sonjit ko Karbing Long Life Nijang Karbing Long Dwaramla constituency Borgaon narong ame karlun se hanse asupo giten hanse ame ka vipen pirthe ka chechar dun de jok Karbing Long Thomas Council ke chari pon CM ke hai ronghang sang ho phan ka chuning ri pon Muni da tuma phan arnam jongsi nangki pia ko pailo pulotangte ajada son akisungle phonang sita chingtang jokje sonsi giten hanse alangni sitame pirthe aliralon mate pirthia rongaje sitame kelangdin kangtungdo bon sita alangni phan arnam lapuson pirthe ka chechara mek ki pipe dep penajok alangni non lapuson akisung sitame chetong nang koklon lasi lapuson kisung along kirap ki paje dingde ning ki menai Karbing Long Thomas Council CM Ronghang sangho ahin pen kupi matha dunjin giten hanse alangni non lapuson pirthia mek avidet aphi sitame un an pen alangli langroi long sangpi ke phir asai chuklem chodam dun bomsi ahe masor lapen
asomar tumaphan chilana bomsi do bomlo lasi karbing long Thomas Council kichari ke the ki dinga tumpen nangrab dun vek thapu kachuning ri pon episode lo monta ni choklem chudam bom lo la sa sang te ke phur arni silong e hom ni son se chupurdun bom la son se ni piso so ka do we chapang i la se aprang ke la se cm ala akhai sar tum phan la se choning ri lo la aprang ni phan nangrab lo la pil na pilo bonta la dhar chokte dat posi non phen ka thidar lo la se non apya ko nangrab thegia phan la se sar choning ri lo ulukunchi pen himari rong phar karbing long life Pisar phusar arni pen rong rup ki pathir vek anparta asam mala towar along longli dun vek pen compensation tangka ki palompon du purate cm sar alang lisi chini lo longle pata ke dovega bang photum asam mala long tangka long dun pet piloma jongsi angring si pipon pe pulote rat kumar phano ake chokchi ki jongdam nangpo nona teng pulote chiklojon thokapor kache chak ponalong apor lit tangno donatum Asam mala pen ki hutpon dongkam kampen linchika labang so towar longle pata ki doan anparta longle ki dun vek ahem tunatum doana phanta ki pi pachitang pon ejialam the Karbing Thomas Council CM Dr. Piliram Ronghang alangli thirklong alam the rar thengno telehor BJP amelong amatsi alangli kache chakpon theklong molopong linchika laben kita langminso purire molopong laben ke linchika la long nia di bro mane long le ki tu na to tangga poisa ke long le to musipu na le tu ma than ne ora krisno ti mum beni tum je than po la ke long le dun vek lo long te ora ke long vek ji na dum jo halo ata tangka cholong le lage mondor tu jo si tangka cho long te ora so mondor na pating mo si na La pusona lam thialang li thirklong akache chakpen kidam tangapor raraning kibiri doan hala bangso arni ning karong pensi rat arni pathondun iklo bonta pini arani anta tangka bangke kilong dun jiang ring bangke kaveya sonsi manlo la pusona lam thi ki jong pin nang kok lake compensation tangka bangke long lelang hala pu long lea bangke futbom lo tangte la pusona bangke koson lo labangso towar ahogalam abangke compensation tangka long thai lupuke dongkamukam circle sai hemate chukumara tum pun e athi hala bangso hawar arar tum longle pata long dun de pin poklang cham et arat atum karbiang long life athingno lasonsi nang pachini doniklo नीलितुम के गवर्नमेंट फन के कचेदानया कोंगटावे कुदु कविता किदु कारात साइदे नीलितुम मांगे मिना लोंग ले लोंग सी जोंसी along le dam vek pe nang pipon pe ponte mina long le long ba nilis tame nimi thang long le tame dak ma ahogalama bangke ni hang ni rep awai kangarat ning che theklong songja pu ake hai Dr. Tuliram Ronghang CM alam chap ateng pen jongsi alangli pachun chip lute me thang along le philang along amatsi pranmoi sita chipinang kokpu athini tum ahawar arat kiduk det amunuk saide News report Rongbong Terang Karbing Long Live Matijong chikloni phain ko rai siarni dolamara long ingdeng krisi kechok suarlo chingri ame ningkan sega me pi paman ponpo Lokhimon sangha chingri ame tumpen chipatir pi bonsi aningkan wangson thak mate pining matijong ni phain ko rai siarni suarlo chingri ame ningkan segame pi Dwarbaguri constituency alo lakhahini dolamara bapuram tongbiya rongalong kido meya hongjai Lokhimon aduwan pialong bangso jai me paman ponpung lasi karbi arat lapen Lokhimon aswarlo tumpen chenglok Lokhimon aphan ki kroirat kido anta ningkan sek swarlo chingri amepi along kachetong dunje phan tirika mame tumpen pachini ponlung lapen kirang je tumaphan nisen ni atpen kipali dun thekje phan pura arnam Lokhimon along sitame ahir jume hang pc kardom pajilpon news desk report Karbing Long Live pinia berta kala ponsi gangton poniklo kardom